dielakku do di borku. Mudah-mudahanlah ke depan jadi keluarga yang baik, keluarga Sitiruon. Andalkan Tuhan di rumah tangga kalian. Di hawa borku, burju bersama tua. Mana babe baru ikon lapok do. Apalagi kalian orang yang serba sibuk kerja, apalagi kau Juli, jam 6 pagi udah kuliah. Jadi mesti pintar, apapun itu pintar. Jangan diambil dalam hati. Apalagi kau, baru si Juli, kaulah perempuan di tengah-tengah keluarga si Tinja. Di keluarga mertuamu. Jadi kau mesti pintar mengacu adik-adikmu. Jadi jelas ni nami, dia nami, do nami, ison, di bawah kami ulos nagajang, ulos tor tak Prabu. Ada orang sobat satami on, tuamu, don son atan di situ tua ma don nami, bitang narumirisma tua pun nasmorop, anak pediamu riris. Baru be atong terop dengan musa orma tua. Pinatikon uzur ma di topi tabian. Tu dia be mangalaka elakku do baruku. Saya itu sima di pasu-pasu Tuhan. Madudu. Saat solu saat botian di toku ketika ras. Leleng main tamangolu jala oras-oras. Madudu. Jadi asa aiba kami ulos namion permusin kami. Baik kamu mah musik na obar tu sih. Ya betul lang. Gabi. Tubuh balak dainan, tubuh sikoru, tubuh anak koinan, tubuh aboru, asamar lu gamamu di sana solu, mangalulu inariko. Ido. Dalam Baik cengkok nai. Dari dah cengkok nai. Ido. Olo. Sayhot maho di hatuaon mi tadi kon haposo tua pangalaho maju maho waru marsi matua asa tada maho ina boru ni raja. Tinggal hono mumaboru haminatu atu amor ay nungaro bero kami helaku siaro pani orhat maho tiur nala kami marang diri ape marhuta homuse. Boto ami, ela na burju do amu, ala na ngaliling uta dami amu. Dakya, boto ami, nagabelaya sikap mo na to ami. Jadi sungoni matorus burju mo na amang hela, sahat tujuh lo anon. Jadi nuaing pe amang hela, pasaton nami mawadarelaon, pakyamu maon, to akka ulaw nadat. Deng doh mersiketer. Yang gomandarelo tung nasojari boaromu tu parjujiani yang gomandarelo naiko boaromu tu baradatali. Oke mas, silakan tuamu. Upasatan mas. Helana burju Boleh hati matulang.